we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Ya, Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indengah Tamba dan Wakil Bupati IGD Ngurah Patriana Krisna pada kesempatan ini menampilkan Pedaya dengan mengusung spirit Adicita Segara Teknologi Laut. Pedaya diawali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Jegeg Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandrang, kober, payung pagut, tedung agung, gamelan bulu ganjur, pajegan bunga dan janur, payas agung, gamelan semar pegulingan, dan garapan tematik Pura Ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency under the leadership of Regent Indengah Tamba and Vice Regent IGD Ngurah Patriana Krisna presents Pedaya with the spirit of Adicita Segara or marine technology. Pedaya begins with the processions of local identity, starting with the bearer of the district's name board, carried by Jegeg Bagus Jembrana 2022, wearing traditional woven fabric unique to Jembrana. And the following processions include the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tadung agung, bambo, ganjur, gamelan, flower and coconut leaf bearers, payas agung, semar pegulingan, gamelan, and the thematic composition of Pura Ancak. Ya hadirin, saat ini di tengah-tengah kita sudah saksikan bersama barisan pajegan bunga dan janur, barisan payas agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan semar pegulingan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Ancak. Hadirin, nanti kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Ancak menceritakan tentang perjalanan Danghyang Nirarta dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau.
Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama I Gusti Ngurah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk pada perintahnya. Kehadiran Dangyang Nirarta di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the thematic composition Pura Encak. And this composition portrays the journey of Dangyang Nirarta in spreading religious teachings and way of life. During his journey, he sailed the sea using a calabash fruit and stranded on the coast called Tanjung Ketapang. That place became the starting point of his mission in spreading religious teachings and a way of life. Tanjung Ketapang, ladies and gentlemen, was ruled by a respected figure named I Gusti Ngurah Raksaka. The entire community obeyed his orders. Ya, hadirin, fragmen tari ini juga diiringi dengan gamelan jegok yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbe, reong saipitu, tawa-tawa, dan kecek.